Mō te wā tuatahi kua tū he hui tāpoi taiao I waho mai I te rohe o te wai pounamu. No te kuratini o te waiariki I Rotorua, te maringa nui ki te whakahaere I te hui nei. Nā te mea kei te tipu haere te kaupapa taiao ki roto o ngā mahi tāpoi o te motu. Arā he tika tonu kia mauria mai ki Rotorua nei. I nā kua roa hoki I te wairua o ngā mahi tāpoi e kōkirihi ana. Nā take e kōrerohi ana ki roto I tēnei hui e pāna ki te wao nui, ki te mahi tāpoi ki roto I te wao nui. Nā kia mātau o te wā kāinga ki te urewera, he kaupapa tino nui tēnei kia mātau. Ko tētahi o ngā take nui I puta I tēnei hui. Arā ko tērā e hāngai ana ki ngā ngahere me te whenua. They want a mixture of landscapes, the bush, Māori and culture, and interacting with New Zealanders. And that's what they get in an eco-tourism experience. Just on past performance, people are saying, well, let's really engage a new attitude, because the whole issue of kaitiakitanga, of the land and long-term management in a commercially sound manner is a very important issue. Ko tētahi o ngā take nunui I puta I roto tēnei hui tāpoi. Arā ko tērā e hāngai ana ki ngā whenua kei raro I te papa atawhai. Arā ko tai ki te wā kia tahuri mai taua tari, ki te hunga nō rātau aua whenua. True partnership in the Dock Estate, which is, huge significant part of the country, will be a path to, better value, better growth, and most importantly from this hui, sustainability. I te ahi nei, ka kawea e au e tahi o te hunga kua tae mai nei ki te mātakitaki I ngā ngahere o te urewera. Ka haere tonu tēnei hui huinga, tae noa ki te rā mutunga o a pōpō. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.